Assalamu alaikum жамаат. Ушундай арашан ургачы кооз сатылат. Необычный кооз да. Мындай эмеси бар. Өзгөчө бир топусу бар. Өң мындай светлый. 3,5 айлык ургачы кооз. Жакшы. Төштөрү кенен. Качтактары да жоон. Узун. Куйрук разрез. Açık kuyruğu. 3,5 aylık linya Gruzin. Bolcal menen parametrini ölçüp berебиз. Kulak mınaki 18 plus ken 18,5 kaç sözden. Bayezet ki boyu 73-74 gün. Özet daha buyursa 3,5 aylık bozdu bu. Maşallah. Необычный коз. Çoğun matka otqa buyursa bu. Kıştak emeleri жоғында. Kozun bazı 50 bin. Gemi bolot. Tastap koyuştu berебиз. Adres Беловский'de. Kimge kızık buzuk. Hayırlı olsun. Benisinden bölüngüm. Kuyruk jağı açık adres. No jeri özünçe mындай. Topusu.